uhambe wanyathela into ehlupha umlenze wakho waka right, hayi inyonga from the bottom up ifike ihlale la uthi izinso kana kuzona izinso. Izinso azikho la, izinso zila. Uyangizwa manje? Izinso zila. Lento ikuhlupha nomlenze bese yaphakama ingathi ufuna ukuhlukanisa bese ibamba la uyinyathele phansi lento. The Father says we must remove that spirit so that you are free. Yes? Ukuze ube umuntu okhululekile. Uyangizwa manje? We will set you free, then you will be okay. I don't know why ngibona umoya as I'm looking at you ngibona lento le. Ngibuza ubaba ukuthi wayithathaphi, ngibona umsebenzi kodwa ngibona umsebenzi webantu abayizangoma. Uyangizwa mos? Where the spirit came from and then it came and attacked you. Uthi ke lo hlala nami angikubuze ukuthi wawuhlalaphi before uhlale la uhlala khona manje. Uhlala eplasini. Lo moya wa lo engiubonayo ngibona kungena abantu kodwa komunye umuzi la senasuswa khona kodwa wenza umsebenzi wezangoma. Lo moya usukalela usuka khona kunomuzi la kunomuzi la kodwa lekhaya elalisusa lo moya bakulikhaya elapha. Linomunye umama umfishanyana ubhuti wakhona bekabovana enza amadread amancane kodwa la ekhanda ahlala la. Kunomunye bekade ala ahlala la. Nina umuzi wenu wawula ngoba nale line la lemizi libheka lephezulu le kodwa le mizi beyingekho straight ukuba straight le ndlela ifuna ukuthi kancane so bese kungena la kule mizi so labo kade uhlala khona ngibona indlu la ayisinkulu but yenza ngathi ifuna kuba ngu-L omfishane hayi omude bese kuba nendlu enye engalaceleni kwakhona iroof yakhona beyifuna ukuphakama kancane so kunenye into bengemuva engiyibona iroof yakhona ayikemi ithi ime ithi kungena umoya kulomuzi loyo uhleli kwelinye ikamelo kulendlu le elomfishane ngoba kulendlu elomfishane yayingenazi izivalo eziwu2 ngibona izivalo esi1 ifastelo elingapha ka right ngapha kwakulifastelo elincane kodwa livuleka kancane so kune harden le harden lezimbalo ezingathi zibluish nyana no red eceleni kwakhona no white le harden lingapha kunombhede owawumncane unamathele odongweni ufika lento yangena endlini and started attacking you from there. From that day unovalo ongal understand ukuthi lunjani and noma kuthiwa uyasebenza ukutoha bokukelwa umuntu ukuthi uze la uvele la because lento yangena iphuma komunye umuzi olapha ngesaba ukubiza igama lakhona ngoba labantu bazukulu bakhona uthi lokhuluma nami basaphila and abekho ekudeni. Uyangizwa ma? So uthi angikusize kuba base remove lokho la kuwe so that you are free because manje umzimba wakho uhave uyasinda and lo mzimba usinda wena ngempilo yakho isinda wena after today you'll be free kusho baba.